Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Adtoy manen ti pagayam yo Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo iti naimbag naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Sapay kuma tadda kayo iti nasaya at akasasaat kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Pagyamanan mi manen dagiti likes ken comments yo kastameten kadagiti kablaaw yo. Iti daytoy agundaway isagot mi manen kada kayo ti compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Intay nga ro dandenggan dagiti agsasarono a drama. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan adayan ti Rosario La Union. Ngem sakbay na, kayat kumanpay nga ibaga nga agmay-may sa laang to YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama, awanen sa balipay. Pakicheck tayo kung makakabsat no legit matlaang ti intay pagdengdengagan. At damat ngaminan dagiti mangiriri-upload ka dagiti drama tayo. Ket pagyamanan mi dagiti kakabsat anang ibaga may papan iti daytoy abanag. Intay nga rudan soblian ti surat ni pagayam tayo adayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan adayan. Naawi sakmat ang nagsurat takayat kumat adanggan ti pan nakaidrama to'y kapadasak iti biyag. Katsapay kuma tama pagasatan met a mapili to'y surat ko. Nakurapay lang ti pamilya ang nagtaudak. Malaksid iti dayta, high school laang tinalpas ko. Jakon nagtuloy ang nag-eskwela, gaputa kinay kayat kon tinakitagtagad. Aging ga ang nagtrabaho ak iti may sa apanganan iti mismo nga ili ti Rosario. Kat ditoy ang nagamamu kami kani Miguel. 5 abulan met ang nagaram sakbay nga inaklon ko ti ayat na. Agtrab-trabaho daytoy idi iti may sa akumpanya ti soft drinks iti mismo matlaang a lugar mi. Rugyak man ti agsalaysay makatawan ti napalabas manipod nag-live-in kamin kani Miguel. Kastoy man dagiti pasamak. Hoy Miguel, bumangon ka ditan, aldawan. Ano to orasan na yan? Alas 7 bumangon ka ditan, tadi ka maladaw iti trabaho. Jak sumura kita dayan. Anya, sayang mo't ati maaldawam ita. Sapay nagadun ti absent mo. Anyan tulaangan nga iti masweldom no kastalaan. Masaduta nga ron. Among mata na puyata anapan na kipirya iti rabi. Amumot nga min nga adda trabahom ita. Ang nagrabrabi kayo kit din iti piryaan. Sana bali tanangabak kami mo. Gaputan na ngabak kayon. Di ka mo't agtrabahon kasta ka di. Masaduta nga ron pa nagtrabaho bakit? Mala, sumra ka kit din iti trabaho. Panawan naklata dito yan. Ituloy ko pa iti maturog. Apay akasta tila nga masimmangput Miguel. Nakamisuhot ka mo. Dandani saan na may drawing tarupang. Di ako man katawa na kasta. Tabag tripa kitang haltaw. Naya pa yan. Anya nga minayati nakapag-tripam. Nagkadak iti trabaho. Anya? Awan lang arudin na sweldo. Inikatak pa. Ay, salbag kini. Daytan ti ibagbagak idiken ka, Miguel. Sinayang mo tinapinta sa trabaho. Adun tumot ngamin ti absent mo, ngam ti pa nagtrabaho. Gusto na, di na konsermunan. Di mo karkaruan ti mang bad trip kanya. Amangan mo si Kapit, ipagdasalan ti pungtot ko.
Di ka di mangyawid iti si daan nyo? Ay, dapay aya na bati, friend. Adapay, friend. Mangalakan. Iti kasta, uray di kan agluto iton sumangpet ka. Nan, mangalaak man ngagpaiso. Ang mga no, saan man na nagluto ni Miguel. Sigurado, urayan naman ng tisang pit ko. Wana, rabi imot nan. Awanan ti umaymangan iti kastoy nga oras. Adupay mat tinabati. Iso nga i-take out tandag ito friend. Wala, sayang mo't nga agpaiso, friend. Mapana kon Miguel, si kapay laang ti makaambo dito'y balaywan. Mangibati ka man ti kwartak dayan. Pangan anwa mi ti kwarta. Basta mangtid kay ti kwarta. Nagatupay lang nga sa dita. Awan pa'y maitid ko tadyak pa'y mo't nagsweldo. Pang-allowance talaang tinabati, aging gainton agsweldoak. Kitkisayang pay lang ati ko nam apang allowance ta. Anya? Ang Miguel, Imposible mga awang kwartam. Di ka kadagim imo. Tasan anang saya ti kasta ugali. awan nga rod. Talagang apaghusto laang nga allowance ta iti makalawas ti gem ko. Oho, diyan mamadi. Ala, ikan na ti din. Di nak imimutan, tamangan numakabil ka. Miguel! Alalan, itid mo kit din ti dawatag. Anta ka din sangput mo masinadayan. Imbag lang kumapulutanan mi katagit ti barkadak. Awan, naibus nga mintila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Anya? Kasano kami nga rudmutan katagit ti barkadak na kumpulutanan ni. Unay kamutan, Miguel. Imbis nga agsapol ka kumamot iti panggadam. Tapno matulungan nak. Saan? Tadagitakit din babarkadam ti pangpangrunam. At tay ka man ako nakdayan. Di nakman tamandaran ng kasta. Narigat nga rin tagsapol iti trabaho ito. Ay nalakalaang ti agsapol. No talaga nga interesado ka, Miguel. Taytan tumot nga min agin inumlatan iti arak ter aramidam. Tunggal sumangputak na barbartek ka. Ay, huna yun aya. Astan, tumbal na ka nito. Amok ter aramida. Eso di nakpagpagana. Ang mga makabil ka ba eh. Miss, manuamin ti bayada. Miss, Anya day chay manong. ay sus. Nagsagit iti ibang panunuto ma. Manuamin ti bayada ko na kading. Nakatata yung tumot ngamin ti nakaiturungan ti matang mo. Di ka kaniyag darag. Ayatin na kaday jay. 370 amin ti bayadam manong. Okay. At itibayad ko, ha? Ayun gaya. Mapaling ka di amamon, ti matay tayo nakan mo, haling ko. Siyak ni Dayan, manong. Siyak mo ti Patrick. Di mo ka di una itiag pampanunod, haling ko. Makadadahil ngamin ka no iti salon at di ka na kayo na panagpampanunod. Ato iti suklim, manong. Ha? Saanin? Kukuha mong ti sukli, ading. Anya? Kukuha mong ti sukli, kunak. Ay, saan manong? Basit laang ti binayadam. Kat sa nga ribot inted mo, nakababain mo ta? Okay lang, ading ko. Tinapatid. Nakatulong nga. Anya? Sige ha. Enton maminsan tumanay. Nice meeting you, Dayan. Nagatumad ka yan ti kwartam dayan. Talaga nga imutan na ka. Pangaasim, di mo alaan day ta akwarta, Miguel. Igatang ko day ta kadagiti masapsapol dito'y balay. Oray saan ka na gumatang iti masapsapol ta? Tinapatag. At igatang ko itinumag. Anya? Ang kiyaman ka ginti ha. Tasan ka kinabil ka po iti panagulpod mo kanya. Anya ka mutan, Miguel? Awan ka din tinasaya at nga ramidam, ha? Talaga ka di aday talaangan agin inom iti arak ti into naram? Awan ka din pa nagbalbaliw mo? Tumal na ka man dayan. Di inak manan sermonan kasta.
Amangan mo tsak makapagtapal kat makabil ka na eh. Hi, Dayan. Hello, Manong. Umunog kayo, ah? Imbag man ta nakadagas ka manen? Indanon ko talaga tipisin ko dito eh. Tapos makita ka lang nga din ko. Anya? Kumusta kan? Okay lang, mat Manong. Okay lang ko nun. Ang makita ka dagiti matamti kinalitay mo. Anya? Saan ka laing gaya mabulero, Manong? Mamadto ka pa'y. Ah. Ang wala ang matay dyan, din ko. Tapno umisem ka. Kat agparang man ti may sana pinta sa kalit mo. Talaga asi ka, Manong Patrick. Anya kit diti order mo, iti kasta maisagana kon. May saman apulpog. Kan may sa pinakbet ating. Okay. Mabit lang nga rod, Manong. Mabaling ka ting awisan ka mapanagpasya rin ito madamdama. Kasano ko maamapantag pa siya kat adapay mo trabaho, Manong. Ay kat urahin ka. Aging kamalpas ti trabaho. Anya? Di kat mataktak kamutin iti trabaho, Manong. Okay lang. Basta sika. Ah? Okay. Sikat makaam mo, Manong Patrick. Panagkunak, agayat kun kaday dyan a Patrick, friend. Anya? Talaga si Kanoy Mia. Tila madmadlaw mo. Ay sus, pudno ti ibagbagak, friend. Uray kitaam, agaram to ken ka ni Manong Patrick. Anya? Sorry na lang. Ngamin, adamot ng migilito ni Dayan. Nasyak ti arman na. Sungbatak adagos, friend. Nga oray, inauna, ngam itisika, friend. Win Nasyak, awan parikot iti tawan. Tinapatag, agin inayat kayo. Kan maysa, madlaw anasingpet. Saan lang nga dayta? Kasla nagagatpay. Kan oray no lumakayan, adamat itsura na anya. Bayam, taibagak to kenkwana, asika ti armun na, friend. Anya? Uy, joke lang. Sikamat. Di mo amo ti maangaw, friend. Kasano, kasla seryoso kamot iti ibagbagam. Ah? Sikamat. Kasla di ka pailaang nairuam kanyak. Ang puwera angaw. Talaga na taurmot kat na dyan, Patrick. Saan ka di? Owen, saan ang mailibak dayta? Nagugwapo ka no ngamin kat dagiti taga-benggit. Igurot ngamin ni Manong Patrick. Agdil-deliver ka no itinatang ije ordaneta. Oh, diba? Driver, sweet lover. May boyfriend ka na, may kuya na, may tatay ka pa. Anya? Gusto kati ko nakakasapulam ti kasarsarita Dayan. Manong Patrick. Yaklain pagaro. Akas tagayam der aramidan ti karelasyon mo kaninga. Diyak mo, Manong. Kila at matlatan na nagbaliw ni Miguel. San mo ta sigura kas jay? Manotoon niyo matan ngay. Nag-live-in. Nasurok mo to na may sa atawan, Manong. Nabiit kayo pa'y gayam no kasta. Pasensya kan No si kaamot ti pangibagbaga akadagitoy, Manong Patrick. Awan na nyaman na Dayan. Gustong kiti tama iruwar mo ti sakit a marikriknam. Narigat ngamin na impenem ti sakit ti tabarukong mo. Si ka ngay, Manong Patrick. Sa dinumatiayan ti pamilya. Baruak pa'y lang ating ko. At dapat iti nagbali na live-in partner ko. Yung pinanawan na. Kaputa, nakapiro kiti baknang. Siga, di na kanu kaya tigas kanya kamanaron lang. Manipon nagsina kami. Diyak magtan nagayat pa iti sa bani. Isong aging kay tangit, baruak pa. Kasta gayam, Manong. Uwe na ding. Among gani.
Manipod nakita ka, kan namamo ka. Kat nakalaglagan mo't santiri kinakan ka. Ha? Diyak mo siguro pakabasulan no ibagak nga ayatin ka, Dayan. Anya? Pasensya ka na noon ay bagak tigas to'y. Diyak ngamin malapdan tirignak. Kan may isa, isunod tipod no marigrig na. Agayata ka talaga kang Dayan. Manong Patrick. Awan mo't kitipanggap ko ang mga agawin ka kini Miguel. Tinapateng na ibagak tipod no marigrig na kan ka. Ang pingita ka lang sumang paten. Rabi na! Kuwang ngamin, Miguel. Timulong akpay ngamin na naglinis sa pwesto. Sigurado ka? Ha? Di na kululburan eh. Mamaklang agululbod ka. Makabil kan atalang. Awan mo't panggapok nga agulbon no bilang. Sika ngay, kita man tay tsuram. Ay, po. Nabarbartek ka manon, Miguel. Ha? Kanya kumain, ulang parte ka. Ano problema? Ha? Ay, unay kamutan, Miguel. Tabis bisinak. Antang ka din nyawid mo, masida. Awan, naipustila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Basta. Awan na ima sa sidantay ta. Awan na, tawan nga rod na yawid ko. Mangkita kan, iti mabalin mo nga iluto dita. Anya? Numabisin ka, adamot dagiti dilata dita ang mabalin mo nga iluto. Timun urayin asyak pailaeng ti agluto iti kanam. Nabambanuga, kaya't kumutan ti aginana. Sikat ko ang luto iti kanak dayan. Manipod ita, di mo namnamaan nga ilutuan kapay. Anya? Nalawag mo't siguro tinanggag mo, Miguel. Ikanak lang arudan iti gatang ko iti na masasidag. No dumawat ka, kasla da impadulin mo kanyak. Na, nagatupelasaw. Mangdagagit din. Awan maitid ko, taawan mo't kwartak. Imot! Imot ni imot. Basta awan maitid ko, taawan mo't at talaga ti kwartak. Makauma ti kasta nga ugalim. Dita ka man lang eh. Oy! Tan! Di na panawan dito! Exobliga dito! Nalabas matan ti panagsasao ni Miguel ken ka, Dayan. Mangmangeg me ti panang bugbog kaw na ken ka. Uwan nga rod, Auntie Josefa. Nakababain pa'y kitin ka na kayo. Imbag man tamaan ano samtikas ka ni Miguel. Awan lang arudan trabaho na. Naglaing pa'y nga uminom iti arak. Auntie. Diyak ko makayat ti makibiyang. Ang makitkitak mo't nga mintirigat mo ang makidandan na kenkwana. Kinapod nun, Auntie. Maumuma akmatan iti kastay nga ugali na. Ay wala. Asino nga'y mati tao asaan amauma iti kasta nga ugali. Naanos ka kit dia, tasaan mo pa'y laang nga pinanawan. No siyak laang ti kasta ti kadandanana. Ay sos, nabayagan a pinanawa. Ay na, agpanunot kan balasang ko. Sayang ti kinapintas mo. Panawam kit din dayjay a Miguel, barang iso ti pagnakman na. Konsumisyon tumatlaang ti ipapaay na ken kada dya lalaki. Sinaamkit din, tamakita man ti karkarit na. Agyaman na, tapinatgam tikid daw kung agpasyar tamanan ita, Dayan. Kunaklaki din, no di kan maawis. Awan mo ti madi arasuan, tapno jakpat gantikid daw mo, Manong Patrick. Pasensya ka na. Mo ibagak manin tayo tigeng ka. Diyak kamin makaturturo. Gapoy ti kapapanunot ko ken ka. Ha? Dayan. Agayat ako na ken ka. Manong Patrick. Luaklunan na. Iawid ka ni dyan lugar mi. Katagkalay sa atan. Ikarik. Di kan to agriga tititanak. Siyak ti manggat. Para itibuklan tanto ang pamilya. Manong Patrick.
Jak matilas tong. Ngam adan bukod ko abalay. Adan batin urnong ko. Isu anak kasagana ako na mga asawa. Di kan tupaldahangan dayan. Ikarik daytaken ka. Amay nga adaywan gental talikutan nak matlatan dayan. Masudag ka dito eh. Sanguwan nak. Nabartek ka, Miguel. Maturugtan. Sa anak ka nabartek. Nakainom ang labasit. Nabambanugak. Maturugtan. Dinak arakupon, Miguel. Nagpudod. Ibatanak. Nabanugak ka nagapoy ti trabaho. Uy. Hindi nakman paidaman. Hakas to dayan. Magkabil ka na eh. Di ka di makaaw-awat, Miguel. Nabambanugak ko naklang aroden. Mailiwak nga ron man. Isang umay ka man. Di mo man ipapilit ikayat mo. Anay ko. Abay, nagkabil ka ngay. Ayop ka. Agin di ka may lang. Amok to mo lang kayat mo. Pakipok may lang mo. Hapi nga di ka nagluto ti pamigatan ta. Agluto ka mo tin, ah. Anya? Apay, di ka mamigat ya. Sakbay mapan kang trabaho. Mga anak to ni Jeff Puesto. Kaya, kasanok nga rodin nga. Ay kat, adan tumutkin kan, ah. Agluto kan iti kanam. San ka mutin nga ubing ang masapol ngay lutuan? Ay. Saya atam man ti sumumbat. Ang mga nunjak makapagtapal ka, makahabil ka manan eh. Sige, kabilan nak, Miguel. Kabilan nak, tagsinatan. Anya? Nalawag mo't siguro tinanggag mo, Miguel. Talaga apanawan kan no kabilan nak pa'y maminsan. Nakarit ka na. Abay, asino ti karakarit mo, ha? At dalalakim kasta ka di. Awan! Nga maum-uma akon iti danam. Na uma akon iti kasta nga ugalim, Miguel. Anya? Awan lang nga rudin panggadam. Naglaing kapay nga uminom kan dumawat iti kwarta kanyak. Igat-gatang mula ang iti arak ti pagbambanugak a kwarta. Pasig atuo kan konsumisyon ti inpalak ammo kanyak manipod na ganata. Dayan. Imbag pa'y dagiti babarkadam. Tamaigatangam iti naiimas a pulutanan da. Ngem siyak ngay. Dinak pa'y mailutuan iti uray dila talaan ko ma. Nabayagan nga agan ano sakit iti danam. Siyak ti agluto iti kanam. Siyak ti aglaba ka dagiti murang mo. Siyak amin ti mangyawat iti kasapulam. Maka-uma ka. Anya? Kinapod no na. Nabayagan akayat ko ti makisinakin ka. Ngamin, awanan ti ayat ang mariknakin ka. Pamarang lagayam amin ngayon pagpakitam iti kanyak. Kunak no nasingpat ka. Iso ngay manugot ka makidanagan ka. Ngam gapo ka dagiti nararamid mo. Namimpinsan matan na napukaw ti panagayat kuken ka. Ne, anya ti kaya sa wanda ito dayan. Apay na kita nagdatakal abag ngawit mo. Pumanaw akon, Miguel. Anya? Saan dayan? Di mo kumamataramitan ti kasdi kanyak. Pangasim, pagsaritaan ta kumapay na ito eh. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan tapay, Miguel. Pasensya kan. Ngam waswasan tan ti anyaman a relasyon iti nagbaitan ta. Sorry dayan. Amumat ngay atin ka unay-una eh. Ubaw day ta panagayat, Miguel. Tsak pulos na rik na day ta. Ayat-ayat nga ibagbagam. Ikarik, nagpalpaliw akon. Basta di kan pumanaw. Tungpalan, kan aramidag amin na kayat mo dayan. Naladawon ti amin. Nakapangiteng akon. Makisina akon ken ka. Dayan, agsapol ako niti trabaho. Nakasagana kagbalbaliw para ken ka. Basta di naklakit ti panawan. Pangasim dayan, ikanakpay ko may tigundawi agbalbaliw. Namin adun nga imbagam day ta kanyak. Ngam di mo mat maramin. Adayon na patpatig dagiti babarkadam ngam iti siyak. Iso pasensya ka na talaga.
Ngam saan kan nga ay ayatan, Miguel? Ay na, kastam kadilatan, Miguel. Day talaagan arak ti sangsangwam. Kawarin, Auntie Josefa. Pinanawan akon na itayan. Ay katrumbang nalaang mat ka tinaramid na. Ngamin, saan mat anasaya ati aramidam kan kwa na. Auntie, No kumata nagsingsingpet ka ini. Saan nakakumamat a pinanawan ni Dayan? Nagbasol ko tayo amin, Auntie. Naman, basol ko. Nuwaba pinanawan nak ni Dayan. Itak lang, anamiris, nagitipid doon. Inaramid ko. Nakaamiris kan ko na. Angam agin inom ka matlat na. Amumat aday tati saan akayat ni Dayan. Nabartag ka lang arudan nga agawid. Pagsasawang pa iti agkakasakit. Anyagay ita. Pinanawan na kalakat nga rudan. Auntie. Uray asino mat a babae. No kanayon mo abugkawan. Masaktan matirik nana. Nang runa kat isumat piman ti agtrab-trabaho para kada kayo. Uray kunam anak ka amiris kan. Naladawan ti amin. Pinanawan na kan ni Dayan barog. Kastagayam tirik na ti maikalaysa. Awan umasping iti kinaragsak na. Huwag nga ron. Agpatata na ragsak na yan. Kat ulitag manan ha. Ulitag manan nga ibaga. Adi kan to pulos paldaangan. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga yatek. Aking kat mauli nga angas ko. Kasta akmat ken ka, Patrick. Kitagyam anak manen. Nagsaya at katao. Si kagayam ti pakarik na ak itipudpud no ngayat, Patrick. Nakurapayak lang. Gamikarit. At ikan to agrigat itidanak. Ayaten, kan ipatag ka, itinalablabas pa yung panagayat ko itibagi. Kastamatan, kalagiti agpalintungan nakta, Dayan. Ita Miss F, dua atawan mimatan nga agdandan na kani Patrick. Ket kaasi ti Apo, tinungpal na mat-amin dagiti Karina kanyak. Nagagat, nasingpet ken responsable nga asawa ken ama ni Patrick. Banag apagyamyamanak unay iti Dios. Gapu ta inik kanak iti tao amangayat ken mangipateg kanyak iti napudno, iti likudan tinaglabasak iti denna tiin mo na anakiden naak. Agnanaad kami ita ditoy Benguet ket addametan maysa nga anak mi. Damag ko nga damat kanon kadandan na ni Miguel. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Dayan. Ken ka pagayam, Dayan. Itinagan ni Ayat awan baknang awan marigrigat. Itinagan ni Ayat awan ubing, awan baket, awan lakay wenno nataangan. Tinapateg ket agin innayat ken agpinpinateg kayo. Masaktan tayo man, dumteng tulat ta tinapudno nga ayat ang mga klolo kada tayo ket agbiag tayo anatal na. Alakastan pagayam Dayan ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo.
alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo awini ti Ramon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kiddawak ngaylingad na kumalatan itinagan awini. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsyak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan, bakit? Aday ta ka manen ako naklakay. Di mo't napagsaritaan tanday to'y abanag. Di ka kadiagdanag, taka na yun, nagtumot ti umawag kada kayo. Aramidek daytoy, saan laang apara iti bagik? No di kat para mo't laang iti pamilya tayo. Kaya't kumot amaikan iti napinta sa masakbayan dagiti anak ta. Wala. Wala. Nangabak kan bakit? Agan anad ka nga ro di jay, wan. No di mo ka bagalan ti trabaho jay. Agawid ka laangan. Nay, anya, jak pa'y lang nakapampanaw ngan pagaw-awidan na kon. Ayunay kalakit din aya, Darwin. Pampanunutak pa lang ti papanaw mo. Kailiw ka na takos, Ay, bakit? sus, mangrugi ka man ako na akong, Darwin, ah. Iso nga awan aasensuan ti biyag tayo, gapo iti kasta nga ugalim. Ha? Ne, ay tikat mo asawan bakit? Kasano, kat kontento kan kadag iti simple laang abanag. Kaya't ko asawan, iti kastoy nga estado ti panagbiag tayo. Nga oray mabalin tayo kumamot ti umasenso, no talaga nga agsalukag ta. Winnie. Husto saan ka di? Dumakdakkel ang dagit anak ta, Darwin. Dumakdakkel matan ti gastos dito'y balay. Kasta matan ti panagadalda. Iso arumbang laeng nga rod, nga agdoble kayod ta, iti kasta, mapaadal ta dagiti duangan anak ta. Hello, Darwin. Apay nga italaang asong batam ti awag ko. Kat no itayak pa'y nga mauawag ken ka. Pasensya kan bakit? Diyak namin nang nagtawag mo itay. Kalkalpas ko lang nga pinakan nagititarakan tayo, baboy. Kat, kumusta mo tin nga dagiti tarakan tayo, baboy? Tanakil dan bakit? Mabalindan na may lako. Ay, nasayaat mo't ano kasta. Ang, san mo pa'y nga ilaklako Padakilempay. Di kasta, dakdakil tumot ti mapaglakwan. Wan bakit? Sika nga kumusta ka mo ditan? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaang mat. Dagiti ubing ngay, kumusta da matan? Awan ti rumbaga pagdanagang katapuada bakit? At daday tinasayata ka sa saat. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Aywan gayam, agbakasyonak iti mabiit. Ibagam ka dagiti duangan nakta, tasabteng dakto, ijay airport. Ay katuan bakit? Sa batin da kanto. Unlakay, mangar kilakan to iti van. Ta iso ti usarin nyo amang sukon kanyak tanay. Ado ti awit ko nga agawid. Ada ka magayam dito'y balay, anak kaw. Wala lang. Imaya, taumay ko ibilin dagiti dingwen me. Nay, anya ti kayat mo asawan, Darwin. Agpamanila kami nga minindon bigat na nang. Sukunin mi ni Winnie. Lukas ta, agaawi din ti asawam, anak kaw. Wala lang. Iso ata kayo pa lang kung matimapanmangpakan ka dagiti dingwen di balay, Ay, kauwan na Awan parikot iti dayta, anak kaw. Naimbag man taagawi din ni Winnie. Wala lang. Imbang nga ro ta, pinalubusan ka no ti amo ng agbakasyon. Lukas ta, agsublima laang. Isumati ko na nanang. Agbakasyon ka no laang iti may sabulan. Kalpasan na, agsuplin tumad laang. Sayang ka no ngamin ti trabaho na ijay. Lasingpet ka no ngamin dagiti amo na.
Kan saan lang na ita? Dakkel da pa nga agpasweldo. Kailiw da ka una yun, nanang. Ay na, anak ko ayak. Kailiw kayo mo't una yun. Kumusta kan ba kay? Ay na, at dati mindas ka. Si Mixi ka pa yan. Anya ka mo't Darwin? Di ka mo't lang nagbado ni tinasayaan? Ah, Ni, anya ti madi iti bado ni tatang. Kat mayat mo't, nanang. Anya mayat? Padlaw mo mula una yun na marigrigat ka iti kasta alangam. anya? Nagpantalon kan nagsapatos ka kumamot Sana kasta naka-short pant kan nakachinelas ka laeng. Sana bali ata napintas mo ti short pan ni tatang, nanang. Kan maysa, kabarbaro mo ti chinelas na. When nga ron nagpintas to ba ito shorts ko para 6 packet ko naman. Nalalala, sumrek kayo ni Tilugan. Tamang itik out taklangan iti kanan tayo. Nakababain ti mapan mang restaurant iti kasta alangam. Dahito iti pasarabok kada kayo, nanang. Sabon, shampoo, lotion, pabanglo, kan may sa abistida. Ay na, agyaman ako inibalasang kao. Awanan yaman na, nanang. Uray didak kayat ide nga agbalin ang manugang yaw ay kat ikan kayo latamot ati pasarabo yaw. Ha? Dahito mo ti para kan ni tatang, nanang. May sa pantalon, kan may sa akalugong. Da kayon ton ate makaamo amang tadkin kwa na. Ay, uwan balasang kao. Kat agyaman akmanan na. Ibagayon tumutin kada Melody, kan Gerald. Ta isudan tuti umay mangala kadagiti pasarabok kada kwada. Tadikat isupay nga awitin nyo. Ay, uwan balasang kao. Ibagak to kadakwada, inton makaawidak. Dahito mo ti pasarabok ken ka, lakay. Pantalon, jacket, kanda dumapay. Dahita, branded amin da kita. Sige, idolin ko da kita bakit. Anya nga idulin na sasawang mo't, Darwin? Ha? Ginatang ko da kita tapno usaram. Saan kat atapno idulin mo? Pangusarap nga ikat talon, balay lang madayan ko. Ay kausaram mapan ka makimisa? Adubay mo dagiti batok ija aparador bakit. Ay na, daanon dagi jay lakay. Anya ka mutin? Di mo pa'y amumot yung forma? Kasi kita man tabado. Adda pa'y pisang na. Kasla punasin. Ngam di mo pa'y laibuleng mo. Sayang mo't abagad. Napintas nga mintitela na. Iso kay kahit ko nga isuot. Ay, apoy nakabadbaduy ka nga agporma. Kita man. Kasla kalaklakayanan iti daytang itsuram. Ha? Ang mga nuhagkuyog ta katibagada nga anak-nak. Tanay, nakabadbaduy ka mo't nga agkaw-kawis. Panglalakay dagiti kawis mo. Idinto ta aduma tinapipinta sa badom kuma. Ay, unay kan aya. Amom lakay. Ada nadlaw ko kaniwi ni amanugang ta. Anya tayo tabakag. Padipod na gabron. Tagbaliw mo't ti ugali na. Ne, pag kunaamag. Kasla in mistrikto kan limastog. Ay, akaran siguro na iti ugali dagiti amo na nga insik. Bakit? Ha? Di mo't iso. Di ka na yung istoryahan ti anak ta. Tunggal umay dito'y balay. Nalabas ka no? Di gina-stricto dagiti amo ni Winnie iya abroad. Ay, sapay ko ba takas tala ang nagpaysulakay. Panagriknak ngamin kat limastog at talaga dyan manugang ta. Ay na, pasensyam ka nila ta ni Winnie bakit? Apay, di ka pa ilang nairuam ay. Kat talaga madakas dyan di pa nagsasauna. Hanggang kitay, nasingput mo't dyan manugang ta. Into no may alawas gaya man ti kasangay ni Jillian lakay. Huwag nga ron bakit? Anya nga iti plano. Pampanunutik nga ron no anya ti kasayaatan nga aramidak. Oray mapantayon tulangan mga restaurant
Ay, sana mabalin Agpasken tayo dito'y balay, lakay. Anya, abang ano magastusan ka ba kay? Ay, andyan kumangay. Adamat kwartak. Ken may sa, ado mo titarakan tayo ababoy. O, manglitsyon tayo to na. Masapon nga yung grande ti sagana ti anak talakay. Ha? Pakitaan tayo man, dagiti kaaruba tayo, nanguy uyaw idi kada tayo. Mala, mangan kayo laan kakabsat Ado ti makan. Ado ti sagana me. Ay lakay. Iruwar yuman pa'y tayo may sa litsyon. Tamaraman ang damat. Well, mabit lang. Ala, di kay agbabain kakabsat. Mangan kayo laang amangan. Ado ti makan ko nakmanan. Dahil ko yung dilitsyon ba kay? Malala, idisuyulatan di talamisaan lakay. Ala kakabsat, mga lalatan ti kayat na mga lawan. Ay, nadarwin. Anya mo tantikas na ngay tsuraam. Ingka mamut at sukat. Hiapok man, nalon ka lang agpaiso. Kaya talaga naman nalo na ba kay? Ingka man nagsukat. Isuot mo, tiginatang ko pantalon kung t-shirt mo. Ag sapatos ka mutlaangan. Anya, bakit? Adak lang mo dito'y balay. Ito nagpulot. Pag sapatosin na kid Ay, basta. Ingkag sukat. Nagalas tay tsuraam. Nakapurma ak nga sawam. Angam sika ay naapo. Pisang-pisang matabadom. Kita ang mantabuok mo. Ay naapo nakarugrugit lang nga roden. Nakusukusupay. Ay sabali ti payud mo. Agdigos ka mo unay ka mo Ay, natural ata siya nga rod tikok. Bakit? Hey, basta. Ingkag sukatan. Darasam. Mangibabain ka. Kaano nga, di pa nagsubli medya abroad ating ko. Inton umay alawasan, Manong Juni. Medyo nabayag matibakasyon mo Apa gusto mo't laeng, Manong? Naimbag ka pa tagasubli ka man na di abroad. Ay, yun Manong. Mayat ijay, dakdakkel ti sweldo. Sana kas dito'y ayan tayo Sangkasapol, sangkasakmol ako nada. Husto ka din ko. Nagrigat kag beso ti kwarta dito yan tayo. Plano nga ron ngayon ako tilugan ko. Tagasapulak ti kwarta. Ay, manumot ngay ko mati pangila ko mitilugan mo, Manong. Nalakalaeng, Winnie. Huwag no kahit mo agatangan. Ano mas siguro ti urno mo? Ta nabayag ka ba talaga abroad? Ay, kadamo Manong. Mano aya, ta uray hulugak. Payadam ti kagudwa. Ta uray hulugam ti kagudwa, ading ko. Sige. Mabalin mo at Manong. Kinapudno na, nabayagan akayat ko ti gumatang iti kutsay. Naimbaglaang mo't paglugluganan mi adda papapanan mi. Nang runa dagiti anak ko. Kasano? Alam nga rudan di ko check. Una, Manong June. Nulakit de, ta umanugot ka. Hulugak iti binulan. O di alalkon. Gatangan ti kutsi da Manong Juni ko nang bakit? Wala kay. Imbaglaang nga usarin nyo, inton agsubli akon iji abroad. Ay na, saan Pangusaran mi nga itilugan, kadyak mo amutag maneho. O di sursurbom Ada nga rod igatang tayo, o di gatangan tayo, ti kotse da Manong Juni. Orno ng kit ti kwartam, tapagadal to dagit anak tabakag. Masukatan to Ta agsubli ak mutlaang iji abroad. Makaurnong tanto mutlaang nga dagos lakay. Saan ang tilugan bakit? Dagala ang tigatang nasasayat pa. Sumarunong to ti daga. Unaan tapay tilugan lakay. Ang jakmat nga amutag maneho. Di ka maistak lang di talugan, nugatangam. Sayang mo Suruang nga rin ti ag-drive, kunak. Agpasuro ka kin ni insan mo, Arinato. Wano kan ni Paridensyong. Kalpasan na, isurum tumutten ni Jomar. Kaya't ko nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo, nga adamutten ikarit tayo.
No ide, kat nakurapay tayo, ita saanen. Darwin, aday bagbaga ni Insan Carol adaga nga ilaklako na. Ingkantuman kitaan, Wine. Tano mayat, nalinis ti papel na, hulugan ta. Ito di pala nabayadan tilugan. Itang pangalang amanin iti daga ahulugan. Kin may sa at dapat agiti appliances ahulhulugan tabakay. Ay na, di ka din kumunkontra lakay. Ar-aramidak da ito, tapno makaurnong tayo iti sanikwa tayo. Kaya't ko nga main nga ipakita kadagiti kalugaran tayo. Akabailan tayo iti bumaknang. Ang matanagan ak bakit. Sabay agin rulin iti kuleyo dagiti duang anak ta. Ay na, sana parikot dayta, Darwin. Mairemedyo ti kwarta. Ay basta, hulugan ta dayjay adaga. Ta sayang met no gatangan ti sabali. Ang umuwi ni. Siya ti agsapsapol iti kwarta lakay. Isu addi naktub ngaran. No anya tin bagak, isu ti matungpal. Nawatam, Darwin. Pudno ka di ti imbaga ni Jomar, anak ka. Ganyan anak. Agsardeng da ka nga agadal, taon una inyo pa'y abayadan ti daga aginatang yu ni Carol. Kas nagpaisuti ko na ni Winnie na. Ang diyak ipalubos nga agsardeng agadal lagi anak mi. Anya gay ti aramidam, anak ko. Umutang ka ba? Kasta ka di? Adamot dagiti mulak ka natin. Ikararag ko. Asapay ko matamat tiyampa ak mo tinangina presyo. Iti kasta, agdaila ko. Kat adda pag-enroll da Jomar ken Jillian nanang. No apay met ngamen nga ununaan ti asawam dagiti sanikwayo. Imbes ati panagadal kumapay dagiti anak yaw. Ay, diyak manamo kinuwi ni nana. Di mo't agpaabak. Nonya ti kayat na, isulatan. Sinalbag. Anyamot din ti kastoy. Nagsasarunumot lakit din ti panakaabak ko. Ay, apo, kasano nga tala ito yan. Sapay na yutang kung ti 2 bulan na sweldo. Ay, tinasayangat. Awagak ti may sagayam ko. Umutang akpay laang iti kwarta na, bareng makasubuta. Nas ka na mabawik tinaabak kanya. Sa anak ang pumanaw dito aging gaadyak mangabak. Ay, awan nga rod kwartak! Awan, apay, narigat ka ding awatan dayta, Darwin! Kasano nga rudan ngay bakit? Subyenda ka nun, nagita appliances, no di kagpayan itapulan. Ay! Bayam! Taipadas ko nga idiskitanan. Makisarita ka, tamang tadapay iti sumagmamano alawas, apawayway. Tapno makadiskitarak. Nayutang ko nga minti 2 bulan na sweldok. Jakmut namnamaan ang maabakak iti kasino. Dahil tanti bagbaki di balaang keng kabakit. Anya nga ita. Impasubo na kan, di ba nagsugsugal mo? Ay, di naksirmunan, takwartak mo't dayjay. Wine. Ila ko mong tilugan. Taiso ti pagbayad mo. Di mo ibarbargin ha. Ipanginang basit. Tapno adamot ganansyam nga uray basit laang. Pakawanan naklakay. Di ka kami niti sugali di abroad. Pinagawit dagdag iti amok. Gaputa pinagkaykaysaan dagdag iti nakautang akichay. Dahil tanti ka na ko nga ibagay ligang ka. Pagawanan nagkumalagay. Inunon aktibisyo kan pa nagpalangwad ko. Ngam ti masagbayan dagiti andak ta. Nagbali na kabarayo, boy. Ijak matan pinampanono ti masagbayan ti pamilya ta. Mala, ustunan bakit? Kanya nga kita daditan. Nalpasin. Napasama ka. Agnakam gamot siguro. Kapit tila ita napasama ka. Anong san tayo manan
Ti mangrugi manan, bakit? Ay nagyaman ako na lakay. Naimbaglahangan. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Pagbababawi ako na'y dagiti bidot na naramid ko lakay. Wen Miss F. Naadikak iti sugal iti abroad. Nailumlumak iti utang, isuan na pukaw kumatlaang amin, dagiti kunak nga ipundar kukuma asanikwami. Pinaawid nak ti amok, isuan nagawidak nga awan pulos kwartak. Ngam uray no kasta, dakkelat ta ti panagyaman ko, gaputa dinak linaksid ti asawa, kasta meten kadagiti anak ko. Pinakawandak ket nang rugi kami manen. Ita, dandanin agturpos iti kolehyo ti inaunang anak mi. At dametan iti may katlo atukad ti kolehyo ti may kadwa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibatiak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. Kunada at ibiyag kat kaslapilid nga agtultulid. Numaminsan adda iti baba. Numaminsan met adda iti ngato. Kasta ti kayarigan ti biyag tayo dito'y lubong. Iso aditay nga rod ko maipalangguad dagiti bindisyon a maaawat tayo taditay ammo no pagpatinggaan ti kinapintas ti biyag tayo. Agtalinaed tayo latta kumaan napakumbaba. Ngamin, ditay ammo ti mapasama kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Alakastan pagayam, Winnie, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Amaylin, Manipod, probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan Amaylin. Naawisakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko ajak tupulos malipatan. Naunday met a panawon ti panaguray ming agasawa sakbay an naaddaan kami iti anak. Isu nga idinagsikugak talaga anagan anad ken inay aywanak daytoy agingga an nagpasngayak. Rugyak man ti agsalaysay idi agtawenen iti maysa ti inauna nga anak mi. Kastoy man dagiti pasama. Aldaw, ngam nakailad ka pa ilaang dita bakay. Apay, agan ano ka? Apay, adarikrik na Diyak man amula kay. Agsasadutak nga ron. Kasla nagtagsan ti bagi kadyak mauawatan. Ken kasla da kayat ko akanan. Ngamjak mat amunuan niya. Ay sos, amangan mo't no aginaw ka manan bakit? Anya? Tinasayat. Agrobot ka takuyugan ka mapanagpa-check up. Iti kasta, maamuan ta, nupudno ti atap ko. Masikugak nga taayang agpaiso. Anya ta mo ta ngay bakit? Iso nga ron ako na mapantag pa-check up. Iti kasta, maamuan ta no anya day ta amarikrik na. Makatawan lang ti inauna nga anak ta. Ang masikugak manen. Di mo ka di kayat ngagbalinan at duha ti anak ta. Winang, ay nagsasarunod amat launay lakay. Sapay nagrigat ti agaw awirmat. Di mo ka di pagpagatikas ta bakit? Inton kon gumuratin inawam. Anya? Nabayang inururay ta amatantay ta na. Isorumbang na lang nga pagyamanan ta. Nupudno nga aginaw ka manay. Pula kay, agreeing ka man na. Uy, Roger.
pa'y ka diya. Inka man pa yalaan ni baby ti krib na. Tapag gatasat. Ang mga lumabisin ni sungagsang sangit. Ay, tura sa na yabat. Alas 4 na iti parbangon. Paano ba ang gaya man? Wah, nalaing kaalaan na ni baby. Kaasi mo tasangit ti jay. Mabit lang nga ron. Napay balong. Mabising ka din. Umay ka nga ron. Taggatos ka pa, man. Bakit? Apa yan lakay? Nagpara ti anak ta. Anya? Ate, bakit? Dapat akong. Reklamo. Kasta ko na bara na ako. Alala! Diyos ko! Nagparang agpay di anak talakay! Bakit lang? Tamang laki ti pang labarta. Nasaysaya at samot na itaray talangan ni hospital di anak talakay! Unay mo't lakit din nagasgasot di anak talakay. Unay mo't lakit din. Nagsakit, Roger. Kasla diyang maaklon ti kastoya na pasama kiti anak ta. Di ka una agladingit. Amangan man niya pa'y ti mapasamakin ka. Laglagi pong aginaw ka. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan ni Clarence. Apay nga isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Apay! Nalabit nga ta napinpinta sa plano ti Diyos para iti anak ta pa. Mala, gusto na. Agkalma ka kumalaan. Pangasin. Ay na, lalaki man ang timpas kayo mo, bakit? Uy, nga rod lakay. Kat, anya nga iti panagan takan ko na. Panagalan ta iti Joshua. Napintas sakit di nga agpaiso ti Joshua. Awan ba kayo? Talaga napintas tinaga na Joshua. Ngamin, nagtao di ti Biblia na itanagan. O sige lakay. Joshua lang nga roden ti ipanagan ta iti maikadwa nga anak ta. Awan ba kayo? Napuhul daw kinalukmag ti anak ta. Iso bagay na launa itinaga na Joshua. Wala ang titawan ni Joshua nga masikog ka man ang anak kaw. Ay, hawan nga ron nanang. Gusto matkit di Tapno mamaminsan ti panagaw awiriyo anak kaw. Wan matkit di nanang. Napayag matapanawon nga inururay yaw amadaan kayo iti anak. Ita, nagsasaruno lang nga raw. Wan nga ron nanang. Sayang lang. Tanasapa mo't asinubli ti Diyos, tibiyag ti inauna nga anak mi. Talaga akas na tibiyag, anak ko. Nalabit nga aging galaang mo't ijay tibiyag, day di Clarence nga anak yaw. Adaman na pukaw yaw, at ano mataparabor tinaawat yaw. Uwan nanang, nasakit man, ngam naskan nga aklunikon, ti maipapan iti day di Clarence. Ay rumbang na laang anak ko. Ngamen, si kamot laang ti marigatan, no isupay laang ti pampanunutam. Ay na, rabiin lakay, hanggang maging gaita. Awan pa'y lang jay anak ta. Ay, kitawagan mo na ba kayo? Dinamot nga rin sungsung-batan ti awak ko. Urayam labi itan. Ang mga paawi dun na dyan. Ay na, matandanaga na katalagan lakay.
Amang ano, anya man ti mapasamak kan kuana. Sabi nakaparpartak ngagpataray iti motor. Pagkalmahan ka dila, ang tirik ng bakan. Awan da ka sa mapasama kini Joshua. Ay na, saan nga agkalma ti riknak? Aging gaadyak makita ti anak ta, Roger. Mabit lang, tasyak ti mga awakin ko na. Sige man garod lakay. Baring sungbatan na ti awag mo. Ay na! Dahito yan ti kanayon nga ibagagkin ka anak ko. No di kan tumat nga minagananad. Anya nga ita na disgrasya ka lang arod anak ko. Unay kayo laki tinay, mami. Ada yung bagis. Di kay ka di matanagan. Gasgas lang na tinalakan ko. Ay! Di mo man yaling-aling tinapasamat kan ka, Joshua. Manipot ita. Di kan palubusan nga motor. Anya, ang mami. Basta, di mon usaran day jay a motor. Ay, sa damabalin, mami. Masapol ko dahil siya motor. Sa nabali, tagalan nada kon. Ikari, saan doon na maulit ti pan nakadisgrasya? Nuko nakasaan ang mabalin saan? Pangaasim. Tasaan kumaanatang kanti ulom, Joshua. Para matlaan kan ka dahito yung aramide. Oh, apay kasta tilangan bakit? Agan ano ka? Nasakit tinakam ko lakay. Nasakit tinagam mo ko na. When? Tapay mo. Asino yati ko na mapagsakitan tinagam mo? Jay anak ta, ah. Ni Joshua ka di tidakda ka matang. Sino pa'y kumangay? Aguray ka man. Aguray ka. Saan ka mawatan? Ilaw-lawag mo man ah. Kasano? Kat ibagbaga nakit din nga OA up ka no? Anya? Kasta timbaga ti anak mo. Bunla kay. Madanagan naklaan mo't ken kuana. Ang kastakit din timbaga na. Nasair mo tirik na ka. Iso na sakit tinakam ko. Oo, na ikalaki din ay bakay. Bayam ka dilat pang aminin dyan anak ta. Anya bayam? Kita man tinapasama ken kuana. No apay mo't ngamin ngayon gatangan pay lang iti motor na. Anya ngay ita. Na disgrasya lang arod. Isumit nga rin ti dinawat na regalo di kasangay na. Bayam, napalagi pakto man ni Joshua. May papaniti panagmaneho na. Nicole! Apay ka di, mami. Inkayabanan ni Manong mo, tamangan tayon. Awan ni Manong Joshua, mami. Anya? Sa dino tinapanan na? Sabado mo dita? Tsak mo, ah? Basta nakita ko matarimwar itay. Ay, naglukon day jay at tao. Di pa'y nagpakpakada mo. Gumurgura ngamin kada kayo, mami. Anya? Apay ka no? Ah, taindulin yung mat ngamin titulbag ti motor na. Iso adi na mausar. Kasano? Kaskasero mo't ngamin jay kapsat mo. Idandanag ko lang mat, maulit man ng tipan nakadisgrasya na. Iso nga indulin ko mat, titulbag ti motor na. Saan mat siguron ita napadasan ng tinadisgrasya, mami? Basta ka na yun tulatan na palagipan ni Manong Joshua. Roger! Apay man ay bakit? Makapagigtot ka nga. Inaram ka di titulbag ti motor, jay silad ta. Saan ba? Awan ti dalalak. Jakto pa mo no sa dino tin nang idolina mi ditay tatulbag. Ay na, talaga natagkan ti ulo jay anak mo, Roger. Iso nalakit di tinangalay ti tulbag. Pahingot ngamin ang inlamang mo. Anya nga ita, inlibas na lagi nga rin ti motor. Jaklang mo't kaya ta maulit tinapasama kan kuha na lakay. Saan man ngamin aday ta ti pampanunutan? Iwaksim ka di ti panunot mo ti kasta. Awan dakar sa mapasamak iti anak ta. Joshua, anak ko! Joshua! Ano ko nagtumot nga minkin ka, di ka nagmot-motor. Nga natang kang tumat ti ulong. Anya nga ita? Dahito yun di pagdandanagag. Dahito yun, Joshua, anak ko! Joshua! Joshua!
Roger, ti anak ta, sa dili tayo ni Joshua. Ay na. At tayo tisilid na. Nakaturugan. Apaya. Takas ti tagtagainap ko lakay. Kanya man ang tinay-tagtagainap mo. Dara-dara kang pa'y ti anak ta. Nadigos ka no, iti bukod na, Dara. Kapo iti pa nakadisgrasya na. Tagtagainap mo lang dahil tabangan. Lipata mo. At ikat isupa amang purpuribor maran iti panunod mo. Lakay, sigun iti day di tatang. Ada ka no pa kainaigan dagiti tagtagainap iti pudpud no apyakan. Dahil takat numamati ka. Ha? No para kanya, awan ti kay papanan ti tagtagainap. Nalapit abanog mo lang dahil tayo tinagmalo matrabahom. Iso ang kasta. Nalalala. Ituloy takit hindi maturog. Bakit? Good morning, Mami. Good morning to iho. Mala, agtugaw ka ditan, taigawan ka iti kanam. Takay tagtugaw. Tasyak taggaw iti kanin nyo, Mami. Anya? Sika talaga. Dinak man rabakin na kasta tamangan lumamati akin ka anak ko. Mamati kayo kaming iti kasta. May salakan kayo. Ha? Joke. Lalala. Agtugaw kayo. Tasyak timanggaw iti inluto yung apagan mo saran tayo. Ay, sige man laangan. Nicole! Nicole! Apay ka di manong. Agawam dita. Tagigitan tayo na mangan. Wen manong. Ay, abang mo ni daddy miti silid mi, iha? Wen mami. Opa, Maps. Naingimas ti pamigatan tayo ta. Mami. Siyempre, amok nga min a paboritong ti prito a bangus. Iso nga iso tinluto. Ninayunak mo tan itinatang. Sigurado. Adumanin di makan ko no astoy lang, Mami. Maylin, bakit? Maylin! Abay ka tilakay. Agawam ta grupat. Mapantay sa ospital. Ha? Abay? Anya ti aramidon tayo sa ospital? Intaray ta kano ni Joshua ijay. Anya? Abay? Anya ti napasamag iti anak talakay? Takano na pasama ka karambulay, Jaylee. Kat nairaman ti anak ta. Anya? Saan? Saan napunno na ito'y? Saan, Roger? Bakit? Manong Joshua. Manong po. Joshua, anak ko! Joshua! Bumangon ka dita, Joshua! Bumangon ka, anak ko! Bumangon ka! Sibat ni Manong Joshua, mami. Nicole, anak ko, Bakit? Agtugaw ka. Ang matumbang ka nito. Hindi ko lang. Alalayam ni mami mga agtugaw. Basol mo na ito, Roger! Basol mo! Saan ko mami abasol ko may bakit? Hindi mo ko maingat-gatangan iti motor. Saan kumamot ana pa sa magtikastoykan ko, ana? Patay ta ka manin ako nakbakit. Pagrikiyaran ta ka di manin day tabangan. Wala atay sa matipod, no? Natay tiya nagtaga mo iti na ita a motor. Bakit? Awan dagin basol iti dayjay. Ta disgrasya tinapasamak. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan. Masakit man. Kamaskan nga aklunan tayong tinapasamak kini Joshua. Bakit? Ijak maklong ti kastoya nagtungpalan ti anak ta. Saan? Husdo dahi ta na panagsangangit mo bakit?
Umay ka, tagawitan. Malamay. Nagsakit, Roger. Nagsakit. Maylin. Abay, asika. Kasla nalakalaan nga inaklon mo ti amin. Dinto ta siya. Kasla siya kung kaya ti agbyag. Kapoy ti kastiya na pasamag iti anak ta. Mawatak tirig ng bakit. Kas may sangama. Nasangibad ka niya. Tinapasama kita nakta. Ngamas kan ngagbali na kanatipker para kada kayo kani Nicole. Tanog pa iluyos ta aduhan sinabdingit ang marikrik natin. Diyak lamon, doon ti makasama. Laglagi pa. Nga dapat nakta. At ni Nicole, isa pang kasing kumabakit. Gusto na ita pa nagsangsanit mo. Magawid tayo. At itakit maabutan iti Tudo diti Campo Santo. Sapay, nalulam ti panawan. Kasalag Tudo iti nagpigsa. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan ni Joshua. Nasakit ka narigata. Gimnaskan ngay karigatan tayo nga klunan ti amin. Kaputay sukit nga rod ti rumbang. Mamatya. Ganda na pimpinta sa plano ti Diyos. Para talaga ti anak ta. So sinubli na ti biyag ta. Talaga siguro, naging kalangan ni Jai ti biyag ta. Pagyamanan tayo kit di ti Diyos. Kaputay impapulod na pa'y kadata. Da Clarence kan Joshua. Malala. Umay kang tagawid tan. Siguradong ururahin na tan ni Nicole Ijebalay. Bakit?